Kwijuka abajuruzi 45 abaferire dini eriyo negenda omisho aha myanya yombiri ogw'abakristayo hamwe n'ogw'abakatoliki. Aba Ankole Diocese abakurira okutebekanisa hamwe n'aborubaju orw'abakatoliki Fort Portal niyo etebekanisa. Bariyo nibatebekanisa emyanya y'okushabiramu kureba ngu ryaza kuhika izoba buri kimwe kibe kiri omu buteeka. Aha myanya yombi abaramaji abakireho nibasiba mu kutendereza Mukama hamwe no kushaba omu myanya etari emwe obwo barikushaba Ruhanga, kandi abandi nibaza omu irijukiro kubaasa kuba nibareeba ebishani ebirikworeka abajuruzi okubiisirwe. Omugambirizi wa Ankole Region okuriire okutebekanisa aha rubaju rw'abakristayo Mary Karoro Okurut yaganiraho nitwe. Twaya ni mpango Dayosisi yo ku rugo mu Ankole yitu eresere abantu 20. Ntabwo icyo twaya ese kubera abantu 10 barujuru mu Dayosisi zona eza Great Ankole Region ngo bafuza kubanubisha. Kandi bo abaramaji abatambwire kuruga omu Rubuhweju omu Rubutare Parish bahika ahari na Mugongo erizoba. N'urugendo rwo kwetaga amani rwo kutambura, urukwetaga amani ga Ruhanga, urukwetaga embabazi, konko urukwetaga okweteekateekera okamanya oti kingenderire ninshimanya tubyangu yabuka no butambara no bashasho terwe misimaro rohawe zibye bigeye nato bundi yatindije kunkana bwo kwikiza Ruhanga kujya kuraba abajuruza batferire okurijara ahantebekanisa z'emyanya yona aha rubaju orw'abakatoliki hamwe n'abakristayo okushaba nokuza kugumizamu n'okugenda omisho omu miringo etari emwe n'emwe. Gasha kwa Jimmy Muhumuza.